I doubt. Polisi niyo yambere omukurazo muri kagaruke katware mitumbi y'abasigazi baafeeraho mu kabafu konka hine bichweka byemebere nk'ekyabusheesha rwa mwanya abafiire nubwo bero kubakwata otubyakamenyerwe gene tumanya ngo babiye bari abasiikyo ba Chapatti barukozesa bwo mu bashubuzi wamanywa herya swamuda obinjo bari kumanya ka big music banu boy badde basuramu babadde basulamu kigamba nti bajene bakugire bakandi badde bamubanyo nasarawo nagamba bera asuzaamu abantu abafiire bamanywa nka Godfrey tukashaba hamwe na Richard Kakuru kandi akaja kababire nibakoramu nikamanywa nka Home of Chapatti kandi batahi babo batiro kubaje n'omuriro byabe byabusha mbwenu zigire kuba 5 kuza kuba mukaga no tulebira omuriro bakwasira kazi twagezaho kubayamba kubiyamu byare omuriro gwaba mingi Omuriro gurugirira mbwenu tutukumanya nitutulebira ninga sobora kugamba nti bagwavudde maaso bamabega wagwa yabadde sigiri kuba temubera musigiri temubera musigiri tasuza musigiri kabyo nabyo nanga polisi yatuse onga sawa polisi bangandi yazikiziza in fact yazikiziza n'emirambo batwara Samson Kasasira kagambirizwa polisi ya cyanga cya Rwizi yagambira TV West ngo bagire kurazo omuriro ngo bitu bashangira abasigaza aba bafiire ahabwe kivireho ariko mwanya gw'abantu ababaire bakora mu business abantu nibakye mu nongo tiro n'amaduka gabire ngaguze byo kuriya kukinga kandi polisi yagamba nshongeje tokubasa kubamanya abo kuba bahiye they were about to be on recognition so tukirinzire cyabasika hariho obina bakozesa ningo abanyabuzare ba kubasa kwija kutwara imirimo yabo kuza kubazika ninga itunga polisi kugeza gukora DNA n'abanyabuzare babo kuba identifying tukabaha imirimo yabo bakaza kubazika nubwo kuchondoza kwa polisi no kukigenda mu misho ebibuze bitagatungire kugarukwa no burgo bwo muriro yabagurira stove petro ninga shamashanyarazi ndi house on kagure